Sudeći po boji i ljepoti, to samo Jadransko more može biti. Evo jedne kao u mašti zamišljene istarske uvale gdje je jedrenje i skijering, sunce i to legendarno plavo more okupilo Engleze i Njemce, Francuze i Šveđane, Belgijance i domaće turiste i mnoge druge. A mjesto? Koje je ovo? To je Rabac, jedno od najmodernijih turističkih naselja. Ali sjednimo časkom, okrijepimo se dobrim pićem i razgledajmo to mjesto. Prije 5 ili više godina sve je počelo ovdje. Arhitekti su zamislili i ostvarili svoj projekt i tako je pod vrelim istarskim suncem, a na njegovom čvrstom kamenu, nikao hotel Mediteran i odmah do njega hotel Marina. I tada, kao i danas, smještaj se mogao dobiti i u privatnim vilama. Bio je tu i autokemping koji danas izgleda ovako. Boje i sam film očito mogu više reći od bilo kojeg teksta, ali ipak treba spomenuti da ovdje nije nikada pretrpano, iako je to svakog ljeta posebni grad od 2000 ljudi. U sklopu ugostiteljskog poduzeća i turističkog društva Rabac Slabin već tada je bio i motel Plomin. Smješten u sam kamen s predivnim pogledom, on ima svega 12 kreveta, ali dobro će poslužiti za vaš odmor i okrepu ako dolazite autom prema Rabcu. Ali vratimo se opet u Rabac i pogledajmo moderne paviljone turističkog naselja Sant Andrea. Odmah uz more, u samoj šumi, obzirom na komfor, možete biti posve sami u tom velikom turističkom gradu. Uživajući sunce, bistro more, hlad mediteranske šume, svježe noći i mir, netko je zapisao u knjigu utisaka: Rabac je moj drugi dom. Međutim, najmoderniji i najljepši objekt Rabca, hotel Lanterna, također je smješten u samo more. Inače, ovdje sezona počinje u maju, a završava u oktobru. Ali hotel Lanterna, pored sve komfora hotela B kategorije, ima i centralno grijanje, pa je otvoren preko cijele godine, a to znači da lovcima na zečeve, jarebice i fazane upućujemo svoj poziv. I podvodni ribolovci dobro su došli u to vrijeme. Ali na našem filmu je ljeto, pa vam prepuštamo da sami razgledate prekrasan vrt unutar pačetvorine hotelske zgrade, terase za odmor, salu za ručavanje i sobe. Ako zatrebate neku informaciju, trebate li promijeniti novac ili poželite da pođete na izlet, i u Rabcu, ostalom u svim hotelima širom Istre, na usluzi vam je turistička i putnička agencija Kvarner Express. Tako, ako zaželite da se kolima prebacite na otoke Cres ili Lošinj, poslužite se ovim trajektom koji nekoliko puta dnevno plovi na ovoj relaciji. Sretan put vama koji odlazite i divan provod nama koji ostajemo.
Ipak, napustimo sandoline, glisere, skijanje na vodi, minigolf, ples ili ugodno večer s programom, što sve uživamo za vrijeme oporavka u Rapcu, pa se i mi otisnimo na poneki izlet. Kvarner Ekspres ima bogati program. Autobusima vas može povesti da upoznate čitavu Istru, ili da skoknete do legendarnih Plitvičkih jezera, ili do čarobne Opatije, do Postojne da upoznate fantastične spilje, do Pule da razgledate Vespazijanovu arenu ili da posjetite Trst. Brzi brodići i sigurna posada Kvarner Ekspresa povešće vas do otoka Raba, Lošinja ili do Venecije. Evo prvog susreta s Venecijom. Vodeni autobusi. Da, tu smo. Tko ne bi prepoznao Duždevu palaču? Dakle, buongiorno, Beleca. Dobar dan, prelijepa. Skoknu smo iz Rapca časkom do tebe da te se nagledamo, da te upijemo, da učinimo obavezni snimak s golubovima i da ti se opet prvom prilikom vratimo, prelijepa. I evo nas, hopla! Evo nas opet kod kuće. Što prija. Baš godi ovo bistro i toplo more. Zar ne, Mališa? I tebi i nama starijima. Ovo divno Jadransko more. Za one koje peku tabani na tom vrelom suncu pa se ovako snalaze, kao i za one koji vole nepatvorenu prirodu i malo folklora, Kvarner Ekspres predlaže mali, familijarni, da tako kažemo, piknik do ribarskog mjestašca Balun. Doviđenja, Rabac, ali samo za jedno popodne. Ribe nagradele i gusto istarsko vino divan su mamac i za one koji nisu ribići. A dotle u Rapcu mladi za mlade. Ovo je samo tek tako uz popodnevni čaj, a uveče bit će, kažu, ono pravo. Eto, tako nekako izgleda Rabac ljeti. Kao veliki grad od oko 7000 stanovnika gdje ipak svatko može ako želi da bude sam. Rabac, ljeti veliki grad, a zimi malo selo. I u jednom i u drugom slučaju tako ugodno i lijepo da zaista može biti i vaš drugi dom. Zato dođite povremeno i ostanite koliko želite. I sigurni smo, vraćat ćete se uvijek iznova.